David Scott. Akapor batung sim utirot sing. Ladai pek kmi David Scott. Yaki tham ri Assam bat serhat. David Scott utip bhai ka himanang klau. Badu sim jongka. Bat kumta ulas sedang ban peniju itau. Bat ban penyedai perlap. Bat utirot sing. Nangba unla ban yo. Ban pendankam bat snai bat surak kaba udam kam. Master Tiro Singh, Wan Hong Ye, Wan Gak Kerpat Pi, Semua Bah, Wan Ai, Jaga Napi, Nang Ye Nong Cloud, Begin Yai, Shadow Return Assam, Limba Keselhat, Mat Keselhat, Wan Kan Kam Suk, Kekamai Gaji, Kan Kam Suk, Kayat Kayang, Yapi Bat Yangi. Pak Im. Kane saya jangi babha palakte. Bun lai ka tu tikso. Bun lai ka tu poto tu phan mo. Phan. Te baro la trete. Katu labun sanulit eh. Temaki ay katu surak ke kayi pateng. Katu asam rulay lagi ya. Katu selhet. Katu satay Bangladesh mo. Katu ayo. Kani sehat ini bapak. Mosar. Dari tempat badan buron, korang pak atau pihak singa kumlo sepang kejuan udah usaha. Master Tiro Singh, Iperkat Kumlo, Lada, Pia Yangi, Yakani Galenti, Niru, Yakawai, Kapotwa, dan I know Shaka Himana Cloud Jupi. Hoi sehat. Imajari kita, bapun sinai kini ganti kat kum kejengdom kam kejongpi. Kan longrok kejeng untai, yang ni kikun kasih. Hakalai kawan kekaya kepateng. Bat ru kantam le namtag kun upri unyok ram. Hoi yang menjadi kata. Tahu kata Master Tiro Singh, ila menjod kublai Shivun, Kublai pi rumah. jadi ya no. Yang kamu sedang lagi. Dah ni sekian dok pat sehat. Kublai Shivun. Baik, kembali kita tengok ni. Ada penjat dah. Kaji macam itu gini dah. Baik sini. Kita skip dia dengan penjat. Stop. Yes, sir. Okay. Good. Hai, Assalamualaikum Ustaz. Kalau siap kan? Hai, masih ni. Cepat mau. Mana ni? Hai. Benta kapalai, kajingut kikun ke hima, kalak poi se kiskor, jong Tirot Singh, bat kipriu, kelawat pijong.
lain medan brom masngai ba ki khun ki ajar jo ki manu khlau kila ot ba ki sipai jong de biskot kila tamti tamjat ya ki khun ki ma jungi wat ban le bi jat iki ye ma pakhat ba umna bayen madan chi wetman o ki sipai jo ki hoi kanai sin ba itu de biskot handai balai kemai kejo orang ba pedam ram atau kia baik menjadi teman hari kini kita kelemran oh ni baik jat Kebenta kapasa Adai kecinghat kemakan san Jongki kelawat utirot sing Katba Isahab Pati beliau jauh Kedang yang muja ke Syongkai Ya biria Syongkai syaklau cobetap Dangnya sengobha Lampoi berkapat Siwan mi kensan buk Iklawat jong tia sing Ban prak yaki napang hampir bagi tim debat jong de biskot yang pada teman Hakani kecingnya le Pun Dibala syak penyap Udah biskot ulong uwe ni itu dibala in Nak kecing bitar Minang kersau tak Kebentang Kapasa Kecing syakam Kisipai utirot sing Ha kecingnya le Udah biskot an bat uklat no Asok rahi Bat haka jaka kejong u Lasim tem tino da uwei pa Uta udai Robertson Ulah penenkam Dau sing menik Hakinu-kinu kikam udang kam Bat kam tam lelai Ban penya kendo Bat utirot sing Hakijingan ay pun kesukat ni Kisipai utirot sing kila syakam na Bat wat umon rut Unang yang pom ubat tebet Uhapan pendam na Bat IT lade Haki parang Kebenta kebahan rio Utirot sing hadian Usah setang marwai Bat manse Ban hapak tian biang hau Sing menik Banyak keren Bat kita kisahap Jom ke sarkar company Hause Kalong kasih kabedom tam Hejing yang utirat sing Bak kelampoi berkat Bak kelam kemilenti Bak ikan ban-bani uhang ta Bak ulang koi di Bak ikti Iparan Paem padam pura Gumno pi berkat mata Para Iparlok jong pi Ila wan pendem lu Hakmat jong
pi perhat kumno menta lada pi pendam no hakati jongi ni sapelai pi pi makin sayo pan sensapian ya tane hima jongi kumno pi perhat menta dah sisa nganom pendam kakampai nga banyak krusiam la leuy tak pasaya banyak apa nasin syari gari wajat benriu kum usiam marau Syam yo Syam kacing dok not saya pekak Kumta utirat sing lo pelut kisingi ke masak jong ubaro haga bendi. Tat hado ndak klat no ho bunai Julai. Kat nyau tarik kat fraspa lai pusai. Kulai sibur.